Lah mulai ya, Mak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasuan bana badan Mak dulu, Mak. Yang tarasu deh, Mak, rasuan. Tarik napas dulu. Barik rasunya, Mak. Semu-semu sania juga di. Mudah-mudahan dia jalankan itu. Ikutin hawa ya, Mak. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ya Allah, izinkanlah hamba. Allahu Akbar. Pandang ambu, Mak. Buka arang, Mak. Pandang. Kok mual keluarnya, Mak? Pandang ambu, Mak. Upi. Weh, di mana kencang tuh? Nak taratik sekitar Allah aja doh. Allah. Buka sekadang-kadang, Mak. Dan Mak tahan, Mak. Kalau Mak tahan nak lepih doh. Tu nek tak tahan di dada Mak, Pak. Nah iya, Mak tahan. Pak. Kan nampak Mak kan? Kuncinya baru bek kau di diri awak. Kalau lah naik, ijan ditahan. Ndak akan keluar barang tu dah. Sama je mau bek. Kalau manduo, ndak akan. Allahu Akbar. Tu kuncinya. Yolah. Lah keluar, tapi ditahan aja. Lah keluar ditahan je. Ndak boleh dia tu Mak. Kalau awak pasuan, badan Mak taneo. Nyo bisa. Pingsan ke Mak bisa. Tapi dapat indak menyakit ke batang tubuh awak. Mudah-mudahan senang kemudian. Allahu Akbar. Allah. Allah. Indah. Pecan. Indah. Pecan. Indah bayi do. Indah. Tolong cik orang-orang bayi do. Dah bayi do. Mangga buat kecil mangga orang-orang bayi ya. Pe lanjut lah orang bayi ya. Bayi ya. Bayi ya capek lanjut lah bayi ya. Dia kecil apa bayi ya. Buka jilbab induk aku lah. Minta maaf, Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Ungku. Siapa? Kita lihat lah elok. Siapa? Pulang oleh. Iya, kalau ni pulang biar lambut entar. Iya, pulang lah. Pulang. Kita lihat boleh elok lo. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Buka.
Aduh nak luku kaki kayak kau ndak? Enggak. Masalah ke bawahnya kan? Mbak alo ko pangan urang kok. Yo Nah, pas doga di paci ke. nah, Paci ba ko. nak doh pangapangan mah. Yo paci. Ya ilah. Biar kata kabek ge nak age do padialah. Nak doh nanti kabek-kabek lah. Babuka. Ini orang sehat mangga di kayak kabek. Ya Allah urang panik mu be itu di babuka. Kau ndak mau bek namo do. Kau mangarajuan orang namo. Kau mangga kaki orang di kabek-kabek. Karajuan we. Yo mati we. Lumpuh we. We ka kabaran le to. Lumpuh we. Nan perlu nak perlu dibaca dah. Cukup awak jangan tahu. Hah? Iya, we ta kaki orang. Iya Allah Tuhan. Aku dah wae ko. Lalamu situ orang mandok tahu je orang. Ya Allah Tuhan. Allahu Akbar. Mangko nak bisa gaik ko berjalan. Nyo tak kabek. Tu model. Tu mangko barik kaki ko. Nah, tu mangko nyo ko di dalam ko sadar. Ndak sadarnya ngecek ni kena. Tadi kan sadar. Bah, lah mandok ambo siko. Tahu je baru. Nah, kan itu cara kasar. Nyo kalau lah kosong, insyaallah tenang. Allahu Akbar. Mak. Amak gini. Sia. Amak gini ndak? Ndak sia, Pak. Wak situ rumah wak. Bisa amuah keluar lelok ndak? Ndak. Banyak. Lamus tu. Lah lama situ. Disuruh orang. Iya suruh orang. Ya. Sia orang ndak perlu dah nak. Kok bisa mak dibawa belok? Ambo balian kanan elok balik. Kok setan lah namanya. Kok Allah namanya kini. Ambo nak perlu dah. Yang penting awak le. Jo paraso reso ko nang perlu. Kalau amuah di kaluan cara elok, ambo keluarkan. Kalau ndak ambo kurang, ndak ambo ambiak orang nan punya gini. Bah. Terserah gini mama serah. Terserah. Iya masarahan kasih kali nak. Serahnya nak. Yang cegah macam apa. Bismillahirrahmanirrahim. Tolong ambiarkan orangnya. Pagar. Pi, celi ayah nak. Lah duduk situ nak. Jangan kemana-kemana nak. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullah. Coba pandang kemari lelok. Iko orang Iyo, kau nak menyuruh ah? Ba, amuah keluar ndak padoinyo dan nazau. Ada nyumah itu, tapi nak mau pindah situ. Astagfirullah.
Berarti garah rumah sajonya. Ndak ada masalah lain dah. Ndak. Enggak. Iko nan tempe angku tuan angku kau nak. Iyo. Menuduh-nuduh orang nak uliah dah. Nama orang nak perlu dibaca-baca dah. Ni faham? Awak pengikut dia ndak? Enggak. Hah? Suruhan je nya. Suruh aja. Iya. Muah keluar lelok ndak? Kau keluar dia nak buat bunuh lah. Indak babunuh dah. Dan hantar cara lelok. Tapi dia malu cilek si Ben tu. Ndak perlu malu. Malu awak dengan kesalahan awak. Salah awak ke manusia minta maaf. Salah ke Tuhan minta tobat. Malu ni cilek si Ben tu. Awak lai orang Islam? Baik. Lai. Kalau lai orang Islam, kanalah diri. Awak punya anak, awak punya keluarga. Mangga garah-garah rumah sakit. Kalau nio rumah kau, tanah banyak lai. Rumah lain banyak lai. Jangan dineo orang kau. Kamu pindah kambo, mengecek cara batin. Paru perbadi. Ade, cara elok-elok awak. Kalau ndak dan azau. Celik. Tu nan deteh tu celik tu. Berapa panjang ni tu? Kapan masukan tu? Terus Ba, takut dia. takut. Ubailah si Ben tu. Cuba selo model laki-laki. Ya. Masuk ke badan ambo deh. Kalau nak muah keluar, inyo wak akan mengerajuan orang tu. Dicaliak dulu. Kalau orang mampu wak jo lima lo balik. Kalau dapat jangan dibalian. Kan itu ndaknya. Kok punya kapandaian awak, orang punya kapandaian. Dia pandai ni pandai mubik orang dia ni. Ndak, bukan apa nan disabian pandai mubik orang bingit segala apa nak doh. Nan pandai ko nak doh no. Ambo kasan ada ambo. Ambo ndak batuhan di dunia aku. Ba mengko dibilang ndak batuhan. Tuhan ambo ketik na nampak gadang ndak jaleh. Ba mengko dibilang ketik na nampak gadang ndak jaleh. Tiada Tuhan selain Allah. Kau tak gua. Dipaham? Masuk kambo deh. Kecil nama belakang kau. Allah. Allahu Akbar. Untuk angkat diam. Terima salam ambo. Maafkan ambo. Kau aduh dan salah-salah salamu ko. Lai baik kelas kan. Lain. Dia tiba nang. Sama menyebut kalimah pendek. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammad. Ya Allah. Allahu Akbar. Allah. Mak. Ya. Cuba tarik nafas, Mak. Dah bisa mak angkat bau mak saya. Tadi itu payah rasa. Iya. Tadi itu mak giko je nak. Jago sakit ya. Kini kalau bisa ni ya bau ke. Lapang rasa. Kaki mak biasa dah angkat barek. Cuba angkat mak. Biasa nak bisa berselo dah. Basilik wak banyak mak. Sap je kan. Jawabnya alhamdulillah ya mak.
Meminta aja lah kena satu. Salahkah manusia wak minta maaf mak? Salahkah Tuhan minta ampun? Nane baik di dunia aku nak doh mak. Nah. Lah paham mak? Kok aduh rasanya baanyo ko bakaji-kaji. Elok ni mak belum tentu elok diorang tadi li mak. Nah, itulah kuncinya. Tagaklah mak karena ketik nak nampak gadang nak jaleh. Bacalah bismillah, cubalah tagak papah di belakang apa. Jangan dibantu nak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Mulai mak. Mak bayangkan diri ya mak. Bang, kamera bang. Awas nak. Yakin mak, tagak mak. Bantu dulu nanti muka tu. Sedang mak nak bisa baselo, kini lah bisa baselo. Kami nak kan sio di sikogo dah. Awas muntah tu. Bapak cik ke gambo? Bapak cik gambo? Ka ganti tungkek. Anak mak pacik kapalo atau ba aku anak mak. Barik kaki atau pinggang? Tu pinggang tu mak, jujur mak. Ku pinggang nang kanai mak sebut kaki. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Ya Allah izinkan hamba-Mu cabut penyakit di batang tubuh aku. Allah. Latihan mak. Dek lamang ko latihan mak. Dek barang wak cabut. Tadi nak latihan dah nak. Tegaklah. Bismillahirrahmanirrahim. Mak yakin ke diri mak. Mak minta kena satu. Bantu apa? Papa enggak? Bunga mak. Yakin mak. Kalau lama mak nak beriman. Congkek kaki mak dia suruh. Kek. Kita lah leh. Biasa bisa mangkek model tu mak. Kalau tagak bisa. Bisa. Kini kau baringan yang mak mangkek. Mana ringan pada biasa? Congkek berjalan mak cicik. Berjalan bisa. Cuba jalan. Tu pun nampak payah leh. Kalau bisa mak jalan nak. Padahal lantai batuang. Awak ada teh kandang ayam. Sedang di tempat nang data amak paniang nak bisa berjalan. Kini kau lah goyang. Tetap je mak bisa menimbang badan kan? Cuba jalan. Kuik nombor. Keringan tu. Mudo ya nak isa tu mak. Senyum ke. Nak isa mak do jalan mak kateh bangkek. Walaupun model iko bana nang gaek siapa, awak tetap bertahap. Dah boleh dipaso doh. Mak jaga keadaan makanan. Duduk mak. Duduk mak. Matian lah. Kalau ringan mak nak. Alhamdulillah kan lah apa. Kini ko buat mak ubek. Duduklah mak ke belakang leh. Bagi tu sanak nama mencaliak di mapun barado. Kok ada kata-kata ambo dan salah atau bah ambo minta maaf dari ujung kaki sampai ujung rambut. Yang mau minta doa-doa don sanak nan di barado. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.